Angikubingelele ngikwamukele kuyona i-YouTube channel yethu le isi-Update TV. Mangabe umusha la ekhaya ungaqinisekisa ukuthi uyalicindezela ibhathini elibomvu elibhalwe subscribe, uphinde upress nayo i-bell kanye naleyo like button bafethu. Ungaphinde weseke enye i-YouTube channel esafufusa ebizwa nge-Solution SA Entertainment. Yona-ke kunikeza izindaba ngama-celebrity bafethu ukuthi-ke kwenzakalani in private life yama-celebrity. Kungafike nje nakhona usubscribe bafethu, izindaba uzosithola. Kodwa mina mangingachitha isikhathi sakho mangingena odabeni ngikuphathele lona namhlanje bafethu. Umculo kaMaskanda lokamlandele njalo amashwa bafethu, umculo wakhona laphana ophongolo ugovozile njengoba-ke esanda ukusinda kwenye bafethu inhlekelele yokudutshulwa ke bafethu, njengoba ubehamba ngemoto yomsebenzi ngalesikhathi-ke ehlaselwa ngamadoda angaziwa bafethu afike amdubula. Kodwa-ke ngenhlanhla akazange ashona bafethu, udubuleke nje kabuhlungwana la esifubeni kanye nasemlenzeni-ke bafethu. Uzokhumbula ukuthi nangonyaka ophelile lo mculi wakwadutshulwa futhi kwaze kwakabili enyakeni ngalesikhathi-ke okokuqala edutshulwa ezothathelwa imoto yakhe bafethu, okwesibili wadutshulwa ngalesikhathi-ke ehlaselwa emzini wakhe bafethu. So nje izinto ezingekho right nje zilokhu ziyamlandela, ikakhulukazi kona-ke ukudutshulwa bafethu kulokhu nje kuyamlandela-ke. Kodwa wesithanda ukuthi simfisele nje bafethu-ke ukuphila, simfisele bafethu ukuthi alulame nasesibhedlela lapho ekhona aphile-ke bafethu nje alulame. Kona ngikuphathele kona namhlanje, ngithi mina qinisekisana kanjani ukuthi uyasubscribe wona la ekhaya kosungu ngigqobha khona la ngithi ayiphinde ibonane.